هنک جه انجمن خواجهی یه انجمن اجتماعی کردی دکوین روژا ششمین ده آ گریوا برچبونه جبو بردانا هنک سرگردین انک سید زندان پیده ده و در روژن داوی ده بریار هات سندن گو همو انجمن خواجهی دکوین نا وی گراوه ده اندامه وی انجمن دیدن خویاکرین جوان اف ام را گو مورال نوان بلندن و بردوامن تا هوال نوان بین بردان. ازاد عبدالرحمن براسي ایرو روژا ششمین گو ام کتنا گریوا برچبونه ده کی وضعي خورتا براسي نمزبوط بو هنا كوانا استدعاء كرجو ام دكتوركي درباسي نافاكن چند خورتا را درزيه كيلو على قاندن سيرومات على قاندن وهناك درمان جدان وانا اللي بقشتي مورالي خورتا بلندا وسوز دانا بردوام ببن تاكو بگهنا انجام کی جویچگه اب از خوازم تشکیدی بجم اب خورته هانا براستی بون نمونه سالک براستی رسالك مزن بواريا وان دان خياكرين جو انه او وك رسل السلام دخوازن بشكل كي اشيانا بشكل كي وان خورته هان وان كسين زندانا دا وان زنداني بيد دا ورن بردان تاكو اوجي دبج بگریوانی بردن و هرن مالی خو وجالی کی ددن خویا کرن گوروشا تندرستی ا کسند و گراوی ده پر زحمته همرين حاجو وضعي تندرستي براسي كثير روشك زحمت ده دهما سيروم جهنك هبالي مرة إذا لقاندن روشا وخرابة دكتور قلتي إنه أفروج بين ساعتين بين بخراب ترببي قالك بسكنين بس ام بردوام من گراوای خو برچبونه ده گر بیولوژی امی هرمی بردوام بکن سرکاری خو شمدی نبی سروک انجمن خواجهی آروجلات قام شو دی بیجه گو عبدالکریم ساروخان زانه دوزامه دوزک حقی و روايه براستی سر تصريحا كريم ساروخان اسكارم دقوت ناتني بيش وقتها ما نضال كر مع حسابي حمود اشتكر وعبد الكريم ساروخان جي دزاني مطلبي محق وتشكي شرعية وعبد الكريم ساروخان جمال باطا كشهيد دانا بلا خوشك بفكري بيام دعوات شتكن دوفرا بيجي وابقر کومیتا درستی آگر سروان کسان سکنه دی بیجه روشوان پر لاواز دبه موكو كوميتا تندرستي وكارمندي تندرستي ام سرپرشتيا في غرافا برشبوني دكن اما وي شش روجايا ام سرپرشتيا في وسردانا و كاسين كو ايرو كنا غرافا برشبوني دكن براستي جدوهي حتى ايرو روشاوا هدي لاواز دبي وبرو باش فتشي قالك سرئيشي وزكچون برچكي واتشين افجي صدما كو حتى انها خوارن وزاد نخوارنا هناك جوانا سنغاوا التهاب وارا تشيبونا وقالك جوانا جي ده مجوار سيروم دانين هناك جوانا بيويستي نخوشخاني بون شويدي لبلي ما كاريبو امجار سر بكلم سر راب سكنن افشش روج غرافا برچونه بردوامه لتا كنگي و دوزا وان بيگ بي و حوالي وان بين بردان حسن حسين 1 FM قامشلو